بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. الولاء والبراء في الإسلام. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا من فتوغ مؤلف رحمه الله بيان قربا في باب إباميهم حقوقا لو بيوما روليومغا حقو دينو واجب مغا ميستكم بهيغندا باتا هذا لو بيوما روليومغا ميستكم بهيغندني تيمبايكا هذا ميدوغا درسوغا أرغن مي بدانني مي تيمباغا ترين تيمونا بايا هذا إبايكو دكي إغوتكم لو بيوما أنغوتكم إباميهم دكي روليوم واجب وغن واميهم فإبايكو دكي لو بيوما عداوات تريون එව්වා මිහුන් නකී මුමිනුන්ගේ තෙරෙයින් උරදිෆාවා මිහුන් එබෑ මිහුන් දෙකේ ලෝබිවනි එබෑ මිහුන්ගේ කිබෑගාවා ඊමාන් කමට්ටක එබෑ මිහුන් දෙකේ රොලියන්නන් ජෙහෙනි එබෑ මිහුන්ගේ කිබෑගාවා ශිරුකා kufura gore da fafata kattaka adi eba mihun deke lobimuge terega eba mihun nasihat teribun himene adi eba mihunge maccan inkaru kurumwe fa eba mihun kura fafatakan inkaru nukatibun huttebege nuwe adi kiyetta eba mihunge maccan inkaru kuranje adi eba mihun fafatakun tawbabe faafatakun durwejjomaddan den eba mihun nan hewkantattakan amru kurma eba mihun nan munkaraetan inkaru kurma eba mihun maccan haddu taqaimuka ta'ziru kuranje adi ihene kamaku shiruka wureda bodoti faafatakan araganna mihunge kibain khawarijum bariyawa fadain khalis roliwari kamakun rolibe eba mihunge kibain bariyawe gennuane adi murjin fadain khalis loibaka muwalatu kurmakun eba mihun deke lobi koggennuane adi kiyetta aharamen zikru koffawa fadain eba mihun namedu adul weri wamwane ei ahlus sunnati wal jamaatu mihunge madhhab allah taka lobiyuma allah taka roliyumaki emme tedweri iman kan adi qiyamet duhu emihaku wani emihaku emme bodal lobiwa mihunna ekuga ei hadis bas fulun aswa fadain adi halatu mizamanuga badalu fawa kan kashawo amugotegga lobiyuma adawa terhum mistakum bina koffawani duniya attaka fahe duniyawi edemen oinnama emihaku deke lobiwe gulumbawa adi emihaki allah ilahuge rasula alayhi salatu wassalama muslimunge deenuge aduwe kamuga winama isme adi duniyawi edemen nennama emihaki allah ilahuge rasula alayhi salatu wassalamuge wali beriye kamuga winama bes emme das sababaka hore emihaka datikon emihako nikameti kure al iman lil adani mi fotuga riwaawegen aysabe mujahidu garihun riwaawegen we ebe fula vidalwi ibn abbas radiyallahu anhuma aluganda vidalwi e mujahide allah hattaka lobi wash adi allah hattaka roliyannash adi allah hattaka gulumba wash adi allah hattaka adawe teri wash fay hamakashwarun egotuge matin allahuge hadratuga wa kamettibayan hasilwane adi efadein amalu koffumaddan den evves alakan iman kamuge mirukan nulibenete ei ena kitammegina namada kitammegina roda hifikamuga wina mesme adi hama kashwarun meedo miistakun ebbeku anebbekan onna gulun nuwata miistakunge tereinvi aamun ebbeku anebbekan onna gulun binawe fawani duniyawi kommes edumakash adi egotuge matin binawe fawa gulumakun ege ahul werinnan evves mimbaraka faada ennu qur'an efahu miya yakiyaba vidalwi al-khillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin ekwerin edwahum ebbayaku anebeka wahushi dushmanun kamuge taqwa verin menwi adi efahu miya yakiyaba vidalwi la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu Allah sha akhirat duhan iman wa mihuni Allah ekalaga rasula yaddekol veriwa mihunna lobi kurabe kamuga wati tiba nudekenwe adi abu hurairah radiyallahu anhu vidalwe fawe Allah ga rasula alayhi salatu wassalam hadis furukurevi hama kashorun Allah tabaraka wa ta'ala wahi kurevi man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb rawahu al-bukhari mani timan ilahuge wali wariyaka adawa teri wejjemihaka dekola timan ilahu hagurama i'lanu qurawahu shin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين.